دم باز خوندکاری منی هجا ایرو ام وانایا خواه بردوام دیکن وانایا می چوبو پربونا نزایندی بو لدوینا ده امی پربونا زایندی پفدور شروع بکن جواره شروع بکن داگو ام پفدور بشوی و آوای وی پربونی ناس بکن شخواج رفا دوازداش بشاسیم اوینایا می گو بناوی پربونا زایندی وینایا من دی چودم چه شروع بکر ملسر چه بحث کن آوای پربونا نزایندی لجم زندیه ایراش امی پربونا زایندی چاوا چه دبه چند لاورو کلیل کن امی وانا شروع بکن آوای پربونی لجم وانا شروع بکن داگو ام ناس بکن دست بگه امی لسر پربونا سپیروجیرا باخم سپیروجیرا چیه گلک دما ام دبینن وک کفزه که کسکه و لسر روی آوه ام دبینن او ناوی وینا سپیروجیرا لأف سپیروجیرا هانی دمکه دبینه هندی که پشتی دمکه دبینه که پرده به او چاوا پرده به آوای پربونا اینا دجیانا اینا دی چاوای دما از ده تای سپیروجیرا دبینم خود هندره واتا یاده چه هیه هیبرا ارسی تید هی گم بیجن افتاک سپیروجیرا و افتاک سپیروجیرا هیبرا ارسی هر دواده همان دما گو وره پربه چاوا پرده به اف هیبرا ارسی دینا برا دنیوی وینا دیانجه هندره وینا ده چاوا دبه زیده دبه پرده به دورده چاوا پربونا اینا بداوای آوای کی زایندی و آوای کی نزایندی دما گو همو شرط مرجع وینا گونجاو بند دردو که گونجاو دبه پربونا نزایندی پکتین لگی نه گونجاو به پربونا زایندی پکتین امارن وگرن به چاوا پرده به یک جوان تایا جو یکش خوره ودکه داغو اب هیبره ایسی دناوا خوده بده یا پیش یا خود دما ده قناغا یکم ده دو تا اسپیروجیرا از دبینم دو قناغا دیم ده وقت جو یکیش خوره ود که یک جوانا از ناوی نیرومه بینا ویلوانا کم از ناوی داینر و ستینر روانات کم یکم داینر یا دویم ستینر یا یکم یا دویم دریا جو یکید وکر و همو هیبره خونی ایرسی دناوا تایا دواد والا کرن هبر خونی ارسی دناوا وینا ده والا کرن پشتی وینا دما گوهات والا کرن افتا به هبر ارسی ما ایدی دمره دور ده هبر ارسی الویدا زیده بو پشتی وینا وی چاوا ببه وی افتا درشتر ببه و هنگ جی قطع جیان جوانا ام جوار بیجن و کیکی دکفر ناوا آخیده دما گو چرتو مرجن گونجاو چه دبه ده بار بگیرین دبه بار و دبه چار توف اف چار توفی هانی سی جوانا دمرین یک دمینه و تا یکی سپیروجیرا نو دمم ام پاور وگرینن وینا پشتی گو سپیروجیرا هیبرا خوی ارسی دناوا تای پیشیا خود والات که ام جوارد بین داینر استینه دورد تا یک دمره جبر هیبرا ارسی تید نامینش بر وی یکی دمره تای دن دیکفه ناوا آخیده اف گو هیکا گو کد نوا خیده او توفا هانی دبه چار توف یعنی یک جه دبه چار توف سه جوانا دمرین یک دمینه او یکا گو دمینه دریا خود بینه و جیانا خود بردوام دیگه و تا یکی سپیروجیرا اینو دیده به وی آوائی سپیروجیرا پر دبه یا دویم پربونا پلازمودیوم یعنی نخوشیا مزرد بیجن ملاریا ام نخوشیا ملاریا چا پرده به چه دوره جیانا وینای تاگو جه بیوک هستن جلاش مروان نخوشیا پلازمودیوم دلاش مروان ده چه ده بریا چه و چه آوایی پرده به الکور پرده به پلازمودیوم چاوا پرده به دست به که چاوا مروف به وین خوشیه دکه دریا میشامه دیو کویستن میشامه یا انوفیل میشه انوفیل وین خوشیه و دگوهزه جی یکی دبه یکی بتایبت آچه آمی چاوای دما میشامه دی به مروفه کیوه و دی هات بدستن وینا ودا چه دنوا اینا دوالا که سپیرو زویدات دربا شیلاش مروف دبن دربا شیلاش دبن بتایبت بری خودیدن که بری خودیدن گزبی دهندره گزبی ده لویدا پربونا نزایندی پکتینن پشتی پربونا نزایندی پک هات گزبی
dere yani jî êrişî giroverkên sor dike. Dema êrişî giroverkê sor bike duê demê de dibeliş yan jî dest pê dike nîşanê nexweşiyê li merovan tê xuya kirin yan jî westê Pilaya wînî germahiyê wê demê merov zane got xerabûnik yan jî hevsengala şîvîna hatiye xerakirin de ji ber got çi ji ber got nîşanê nexweşiyê de tê de derdken. Dema got ketin giroverkê sor di wir de jî pirbûna nezayendî çê dikin. Piştre piştî got derbasî giroverkê sor bûn ew merov bû nexweş bi nexweşiya çi ya plazmodium. Duê demê de di hundirê laş de ji xwe di hundirê laşê merov de sporozoîdat bi kîmonast. Kîmonast di hundirê laşê me de zêde nabe yani ti zêdebûn duwa çê nabe. Kengî zêde çê dibe dema got ev mêşa mê dîs were di merovekî ve de di hundirê wê mêşê de eger vê de wêne ji were bê diyar kirin di hundirê mêşê de dema vê mêşê pê veda çawa dibe dihirin hundirê laşê wêna. Di hundirê gedeya mêşê de ev sporozoîdat li wir de bergirtin çê dibe û dîsê vedgere pacên tifê yê wê mêşê da got bi kesekî din vede û ew nexweşî bê veguhêstin. Di vir de ez çi nas dikim got pirbûna nezayendî pêr çê dibe di hundirê laşê merov de. Lê pirbûna zayendî di hundirê laş de çê nabe. Li kur çê dibe bi taybet di hundirê laşê mêşa mê de çê dibe û tê veguhêstin di hundirê gedeya wê çê dibe tê veguhêstin paca wênî tifê da got kesekî din vede û wê nexweşiyê veguhêze wî kesî. Anha em ê werin pirbûna zayendî li cem şînatiya. Li cem şînatiya çawa ev pirbûn çê dibe. Wek mînakekê jî ji bo şîrovekirina wêna li cem fonarya. Fonarya çawa çi ye? Ew jî şînatiyeke pir biçûk got dirêjîheya wêna nagê 2 milîman gelkî biçûk e. Em li qorzîkê ê xaniya wan dibînin dema baran gelkî em dibêjin hingî dinya nêreh bûye ev şînatî xwe pir dike. Lê di vir de awayê jiyana wêna ya awayê pirbûna wêna çawa ye? Şînatiyeke bêborî ye. Çima em ceribêjin şînatiyeke bêborî? Ji ber got lebeta nêr û mê li cem xwe dihewîne. Yani eynî tayê fonarya lebeta nêr jî dihewîne û lebeta mê dihewîne. Di nava avê de çawa bergirtin çê dibe? Tovê wêna di nava avê de belavaniyê dikin û dirin bi alî hêkê de. Duê demê de bergirtin çê dibe li cem fonarya. Ji xwe hêkê wêna yan jî sporê wêna dikevin nava axê de û piştî demekê tê bibînin got wî derê de jî fonarya riya xwe dît û jiyana xwe berdewam kir ji wan sporê got ketinê nava axê de. Dîsa ez dibêjim em jêr dibêjin bi borî yan jî ji ber got herd û zayend li cem xwe dihewîn yani tayê fonarya bi xwe lebeta nêr û mê dihewîne ev tovê wêna di nava avê de belavaniyê dikin û dirin bi alî hêkdan kevin hêkê de da got sporê pêk bînin ew spor dikevin nava axê de û tayek fonarya nû çê dibe şînatiyek fonarya nû çê dibe. Pirbûn li cem şînatiyên bi kulîlk divê de piçkî divê got hûn baldar bin ji ber got jêrê baldarî divê piçik zehmetbûn tê de heye. Di cûre ê şînatiyên bi kulîlk li cem me hin. Yek ji wan şînatiyên du zayendî, yek jî ji wan şînatiyên hem zayendî. Ev çawa ye mamoste. Şînatiyên du zayendî her du lebata dihewîne. Yani a nêr û a mê her du lebat di heman gulê de hin. Yani her du di gulekê de yan jî di kulîlkekê de ez dibînim. Şînatiyên heman zayendî yek nêr e yek mê. Yani di şînatî li cem hin, di kulîlk li cem hin. Kulîlkek nêr e, kulîlkek mê bergirtin di navbera wana de çê dibe. Ev ya çi ye ya hem zayendî. Şînatiya du zayendî di nefsa kulîlkê di aynî kulîlkê di lebeta nêr jî heye û lebeta mê jî heye ez dibînim. Di kulîlkê de pêkanîna tozbûnê. Çawa tozbûn çê dibe, çawa bergirtin çê dibe, çi lebat hene di çi qonaxa derbas dibe em ê wana ana pevdûrê şîrove bikin. Çêbûna toza kulîlkê destpêkê çêbûna toza kulîlkê xwe ez qal dikim yan behs dikim ez qala lebetê nêr dikim li vê de. Çêbûna toza kulîlkê boriya bergirtî dema got boriyek bergirtî li cem me hebe dest pê dike got tovê me çê bibin da got bergirtinek nû çê bibe. Di vê tovê de yan jî di vê boriyê de
دو تاف میتوزی پارو دبه شخوا پارو بونا میتوزی گو هر شانه دبه دو شانه از ورده شانه لیبوی دو بون دو تاف دورده پارو بونا چه از جرد بیجم؟ پارو بونا میتوزی پشتی پارو بونا میتوزی سپارا بچوک از جرد بیجم هر یک جوانا دبه سپارا بچوک یک جوانا یا بنگه یا جوانا سپارا بچوک پارو بونا راستی پارو بونا میوزی دبه گو هر یک جوانا دبه 4 اف سپارا بچوک دبه 4 تاوه نو یانجی تاوه نو بریا چه پارو بونا میتوزی پشتی وینا اف سپارین نیر دهندره ویده دین دا پوکرن بوی اوایی دما گو از الکلیل که بنارم ام بیجن اوه هانه کیجا کلیل که دو زایندیه هم زایندیه دو زایندیه جبرگو اوله بتا می و اوله بتا نیر دورده سپورتین دا پوکرن توری سپوری از جرد بیجن دا گو بتاقه و هره بسر هیکدان کش خو اوایی برگرتنه امی آنا جواره شروع بکن بهتر چه بونا هیکی چاوا اف هیک چه دبه هیک ده هیک دا که ده دسپی که وقتیه که جیده زیده دبه وقتیه که بچوچک جی زیده دبه بدمیره تبی بینید جانا خو بردوام دکه او قتیه هانی مازن دبه والجمع هیکا چید کن لی چاوا هیک نتنی یک تری چه دبه دو آلی کارم پیره دا گوینا تیمار بکن دما برگرتن لجام شیناتین بکلیل چاوا چه دبه تمام انا امجور بیجن یعنی شروع بکن چاوا اف برگرتن چه دبه امجور وینه که خیز بکن داغو هم سر شروع بکن و جور جی حسام تربه ام کلیل که شخوار چه کن گو هر دو زاینده ده حوینه اف شخوار هیک دان کن اف جی لبتا نیر هيك دانك لبتا مية و باين يعني تورين سبارغو هالدقري أو لبتا نير جبرت دماغو سبورت جهيجن أو توري هوني دتاقة بقالك ريا بريا مروفان بريا با بريا كيسكا اف برگرتن چید بله چاوا چید دما گل ویده سپور تقیان و بری خو بدن که بری خو دیدن هیک دان که لویده وک هی برک شکری چید به گو وینا به آلی هندر ده به دمجه دما گو اف تو به هانی بری خو دیدن هندره هیک دان که شخول ویده گو هیک دان چاوایه آماده جه پیشوازی کرنا وان سپور ده هندره هیک دان که دی چاوا چید بش خو انا مل ویده شروع بکن لویده بده آوای چید دما گو اجور ده به هیک کنجه همه دبن دو این هیک کنجه همه دبه یک این اف هر دو چیزا گومن امی ور ویدهش خوروانا بهتر شروع بکن یک جه دما گو یک شانه یا نیر تمام تمی شانه یا نیر خو یک این به یک شانه یا نیر یعنی یک شانه یا هیکره تی برگرتن یعنی تی گریدان ام جرد بیجن دو این هیکا برگرتی لجمع چه دبه لی دیادن دما گو یک شانه یا نیر یک این شانه یا نیر دو این هر دو شانه جم سرینه دو شانه جم سرینه او چوان انا میدونم لویده اجرد بیجم سین اندوسپیر اف چوان اما این سروینه شخوره شروع بکن دورده هیک دان کن هیک آماده جه برگرتنیره برگرتن چاوا چه دو توف در باسی هندره وینا دبن توفک به هیکه تی برگرتن توفندن توفادن لویده تی برگرتن بظهر دو توفاد داگو آلی کاریا وینا بکن لویده آنا الجنب پشتیگو اف عملی پیک خواهد بفي آوایی دیدن دفرد دوی لویده سسه ویدمی از بیجم هیکا برگرتی دم ناجی اف هيكا برگرتی لسر وينا تيمار دبه لسر وان شانه تيمار دبه قوالي كاريا يبكي تيمار بقشي تيمار دبه أبد جي نامينه وجار ناجيش دمن دسبير مش خو تيمار دبه دسبير نامينه وجار ناجيجي لسر هنكي جي تيمار دبه ودهيله هنكي جي دمينه يعني ظهر دو أوايا
جار جاران لسر اندوسپرم بگشتی تیمار دبه و ایتنت که و جار ناجی لسر هنکی جه اندوسپرم تیمار دبه بو هنکی وینا بهیر شخواه چه بونا فیکی چاوا فیکی چه دبه هر فیکی یک جسیق و ناغان جسیق قطعا بکده امیناک چه ببین فیکی خوخ فیکی خوخ جی قطع چه بنیم و جیا هندور يعني أفقاتها هاني أب خود بفيكي مرو سرتي مار دبا ويا هندر قود بتو بفي أواي أمينة يا أخوة بداويتكم أز بيفيا سركفتني من جبوة